لوان سالên dumahiyê de taybet piştî berbelavrabûna koronayê, xizmeta karê delîverî li Duhokê zêde bûye. Hûnûkê jî gelek kompanî û nivîsîngehên taybet xwe vedgirît û sîstemekê pisanahî bikar înin. Bi gotina xwedanên cihên karî. سبارت نویسنگاه ما نویسنگاه که دلیوریه بو وگاستنا خارنج خارنگه ها بو خلکی طبعا هم سر سیستم که ساخلمی شورد کن همین سیستم ما سر سلامتی و ساخلمی بو پیغمبر جیانا خلکی پشتی کرونا زیده بوی طبعا شولی دلیوریه طبعا گل درکتنا کرونا زیده تر لیهاتی چونکو خلق اغلبیه جرای المال نشين تيكلي خارنجها ومجتمع ببيتن بو تيكلي خفصكي ببيتن عردكي هما المال شيت خارنكي دواب كتن وخارن بكاتكي كيم جيتا خلكي دوك. ریان شوفر موتورسیکلیه کارت کتن لایک جی کمپانی دلیوری روزانه نزدیکی 15 دخازیان دگهینید و بحثی کاری خوی روزانه کتن. تعامل عمل قال خلقي باشه بس يا خلقي بشكل مجالي نادنما يعني ام داخلش خلقي كاين بشكل مجالي بدات اما هنديش ما بيتنم دي جاني هينو تشينو وام باوندين جيب اميرن مايان دي حتى 15 16 طلبياكا وطلبيات ماجي خر ديرن يعني نزيق نينن نبتنی خارنگه بلکو مارکت و گلک جهان دی PTV و کلو پلان دیگه هینا مالن هولاتیان بشوی خدمتا دلیوری. أفا شهر هيفا از بدي شولتكم من صانعي جبور عالمي از طلبياتا بم عمارة ودورة دوري جياني ماجي عالمي اجبر كورونا قال كي زحمت بيا عالم نقاري ماركتي دبي خبصة او دبي عالم تلفوني تشتغلي تلفون كي دليفري از غراضي و دبم بارا اشعي مرارة تایبت مندین کار دلیوری و خودانین کمپانیا دبیجن کار دلیوری چند سالن دهاتی داده برفره تر لیهدن و پیش بینیت کن گلکسیکترین جیانه بخواه بگیرید.